Malala mali aho eiki me lelei ai tonga hono kotoa. Se fia ke utarita lelei ki mautoli ki mo unio ngongo, me le te o tonga ulua ki me wa, ka mo Africa Television e tonga ki he houani. Makai ko eke ngai ulu i ngongo. Tāpuni i he ahoni ai tau whalealea wanoa wawha wanoa wanima, a ki ai tō wholofola me he taloni. Amanaki ke mea tahine kuinio whailongai ai ka kato ahono langa fo o, ai fōfua stentahu whangaanga a haatou haapai i tona ki o wikeni. Pea tari kapineti ai wāwhinga oi aki mo siaina, ke whiwhatau aki mo langa whakalakalaka whaka-ekonomika. Eto ia epe me ngahi talanoa ke he anaiange, whakataha me wakai ke he whamumuitaha me he malae o e sipoti, ka uma awho ke whakamatala ea ka koe wakai lewa e ni ke whakaikiki, ko au senoli tātu i vai. Na e tō, ai whamamawhai tō wholofola me he taloni i he pongpongi ahoni i he tāpuni whalato whale tō whalealea wanoa wawha wanoa wanima ki a ngahi ngā ue whalakalaka ma ai whanua i he kaha uhu. Na ai whamamawhai ai kei whie mau ke teo i he kakaitonga ke nau mau ha tau kei whiunga i he ngahi ngā ue ki mua pena whalawat i he polokalama mau ngā ue ki tua puli a ngā. E kai ngā taina i eipe me tokanga ke he kautaki he pule a ngā me whanua ke ha sino ai koe kakai o ko Latu momo ui whaapa-apa. Koe konga i ai tō wholofola mi he taloni i hono tāpuni whaloto whale ai tō whalealea uanoa wawha uanoa wanima. Ai ne whakahoko ia e nōpele tuiha te iho i e kau whakataha ki ai pia mo nōpele luani mo nōpele ve hala i hono whawhawhunga i a eni awhio i e tō wholofola tāpuni ai whalealea i he pongpongi oi ahoni. O kua whakawheta, ke o tua mafi, i he ene tau, ofa ma ki tau tōru, o tau au si ai ahoni. O tāpuni ai wharearea, o tau awhe maua nima. O lau maari e pē, ai eksea, ik pare e mia mo e kapineti. Kau whakafofonga o e ho ik no pere, pepehe ke kau whakafofonga o e kakai. O kuiai ai whakamaro ke pureanga. Kau whakafofonga o e ho ik no pere, pepehe ke kau whakafofonga o e kakai. I he ngāwe wā ofi, o lava, ke au sia ai ngā wela, i he waha taimi no ko eni. Ka aku kei la, ai ngā ue ke whakahoko, i he whaarenu. I he waha taimi, ka hoko mai, i he hiri, ai whakahoko ko ia, o e whiri wharearea. O kuiai, o whakamalo, ke ngai pureanga muri, o nau whakahoko mai, ai ngai tokoni kehe, ke pureanga, mo e whonua. O kuiai ai tui, ko toki kamata eni, ke whakamao opo, ai ngahi ngāwe lahi, ko ui, ke whakasisi ai more i he mau, ka lahi ange e ne lava lerei, mo kau ki ai ngahi tapa kehe o e whonua. O mau inga ai ngā ue ai wharearea, mo e pureanga, o whakatatau ki he konistu tone mo e lao. Ke puke, ai urunganga whakawhonua, o ku iloa ai tonga. Aia, o ku whanongo, pia mamata ki ai hako tupu o e whonua. Pia o atu mei he whareni, koe kautaki o e pureanga, mo e whonua. Koe ku whakaamu, ke ha sino mai, koe kakai o ku Lotu, mo ako, pia ko honau ulunganga, o ku mo ui ai,
ai whakaapa-apa, lototo, whewatai aki, mo mamahi I mea. Ko ngahi, whainga maarie, ke maungau e ai, I muri, ai China-Tonga, o kulahi. Ka koe whie mau, me I muri, ko hakau ngau e, o ku teui, ki he tuunga whakawahapure-anga, ke naulawa, ke rea, mo lau konga whakapiritānia. O mahu I ngaeni, ke tau toro, pe ko pau, ke teu I e tau kau ngā ue, ki he whie mau, ai ngai whonua muri. O kulahi ai ngā ue, ke whai ki ai, ai tokanga, whakaikanomika, I he kaha uwawe mai. Ko ai, whiri whakapotopoto, I he tau whiri, o hanga mai, o kua utala monu atu, ke wharea rea, o kumua ai, kakai mo whonua. Ko e tonga ia, o tau, mo e neko nistu tone. O tau e te au, ni mangofuru, e mo tuata, I ngai whonua, ho tau potu tahini. O ko o whātu, King Tupowono. Ko no pele tui ha te ihoia I ene mea o lau ai tō wholofola me he talo ni. Nei kau whataha no pele tui ha te iho mo no pele luani, no pele ve hala. I hono whafofonga I a ene awhio I he tō wholofola tāpuni ai tō whalealea ua noa ua whā, ua noa ua ni maa. Lo tonga ni wanga maheni ke no tāpune tō whalealea ke tō lai ne whānā wako, me he whalealea o tonga ke palasi whakatu I, ka I he tauni, nei kai ke whaihalaka whalealea ai ngāhia ko a ngā. Ko o wauni nei mea e se whalealea no pele whawhanua, e ki pale mia, ho e ki no pele, kau me mi pai whalealea mo I kau whakawhe toko lahi. Kai ke he koe whakaawa tō whalealea wanoa wanima wanoa waono, e toko mahino ia I he hili e whili whalealea I he mahina kato o. O ku amanake ke mea tahine kuinina na spau o whailonga I kakato a hono langa fo o e holo whakakolo a hato I haapai I he toko naki o e wikeni. Ko hili ene kakato I ngā ue ki hono langa ai holoni I he whingau ake Kautaha Sionist Foundation, pēr moe pule anga Australia, li te atau kapo moe whakaikiki. I e whamatala kua tuku mai me he office talawhikaulahi a Australia, e whakahoko ai polokalama makehe ai kainga o haato u ke talitali e tahine kuini mo whakawhiawhia e kakato ai ngā weni. Koe holo whakakolo koe ni u whakataumu ai e ke tokonia e kakai oi kolo, ke whakahoko ai e ngahi kātoanga ai kolo, siasi moi whonua. I kainga tai, o kumalawa ke whakahoko ai ha polokalama ai ngahi apiako. Koe taha eni e tau mua te whito a hano langa ai holo whakakolo, koe hui ke whakaivia e tuunga ma teu e kakai o haato u I hono matatali e ngai whakatamaki whakaenatula, pia hoko ai holo ko eni koe sentā hūwhanga anga I he taimi o hoko ai e whakatamaki whakaenatula. Koe holo ko eni ko whakanaunau ka kato aki mo tanke e vai pehe ki sola. I he whakaike eke ai o ngongo au le tiotonga ki mua mo ofisa kolo a haato u, tupo tamale, nane pehe koe fuafua sentā hūwhanga anga eni a haapai, hili e palani e pule anga, ke langa ha sentā hūwhanga anga, ka ne ikai ka kato ai ngā ue koe ni. Ko ia, ne whakahoko pe e nau whenga o mau e whainga mālie koe ni, ne whoaki e tahine koe ni. Kai kehe, koe ngā weni o whakapaanga ko toa e he pule anga Australia I e whengawe aki me kautaha ngā ue ofa ko Sionist Foundation. O ku nau tokonia e ngahi tūkui kolo mo kakai o ku whie mau tokoni po masive sivangi I tongani mo Pasifiki, ke tokonia e langa whakalakalaka a tonga mo no whakapapau I ai malu mo hao ai kakai o whonua. Ma ai o ngonga e le te ome televisione tonga, kauli tea tau kapo.
Ka huika fia maa o ke whaivia a Tongani ke ngā unu ki hatu unga o toi whānu pōni ange I hono ngau aki e ngahi me a ngā ue ki tō ka ngā. Ko tāre he kapineti e wāwhi ngau aki mo siaina I whiwhakatau a ki mo langa whakalakalaka whaekonomika. I he mea tokon pale mea toke tāta nera fus mālohi nāne pihe, ko tau mua I whengau aki ko eni mo siaina, ke toko ni I e siaina a Tongani I e ngahi ilo mo tau kei whakalakalaka I a sektoa o ngōwe mo tō tai. Ok mahino ai longa mo ui ai kakai siaina I e ngōwe I e ngahi ngōwe kehe, pehe ke ona whāma I e ngahi mea mo ui a oseni ki atu unga ok lelei au pito. Ok mahatu unga eni mi lelei ai mea ngāwe ok nau ngawe aki, pehe whoki ok toi whaiano pōni, pau mo waweangi. Ko tahine umea ko asi mai he whai ngā framework pēni mua lea. Ko mea te nau sio ki ai kono accelerate industrialization and agricultural modernization. Ai ko ne asima ngo me ko ni ko me usai. Ai ko industrialization o ku ke maulalo ia tau to. Ano fokotu ka ngai industry. Kabate mo su ki u industries ko o tu ifisi o sia manufacturing ia ifisi. O ko ngai koloi ngai ifisi mai ka tau to. Ko tau to ko ha tau koloi tau ke ngai ke ave ga fu. Ai ko na u hinga he finga mo sia ina ko fornua la pa ko teknologia ai. Ke tau hanga accelerate pe whakawhawe e industrialization. Industrialization ha uia mo teknologia mo mea ngāwe. Ke lift aka sektau ke maulalo ni ngāwe. Hange koe tau tai koe ngōwe. Hange menu wha o mai koe e lau ki tau press conference. Ke toha eka ni mawhe, whi mau e koe ho palau e nima. Mo e lori e hongo fulu. Mo e misi ni vili e fiha. Ko hono mechanized agriculture e alu ki olunga me koe tānau ke. Ka koe taimini ko tātou ki wharekoloke o mai, koe here pelu e mo matai hua lafa. Te ke produce ai toni e fiha he whainga mea ngāwe koe. Nā te whamala ala toke tā fus mālohi ke lelei a Tongani e mau me he whingau ake ko eni mosi ai nā. Ai koe menu whinga mai ke ngai whanua la lahi ke tau whaiha revolution he industry. Tau hanga mai a teknolosia, ai ko nau hinga agricultural modernization, hangu tāna nenai. Ko mea nia ko nau, wahanga nau toho no li liu holo e mea koe ngau eke. Ko pande mo ahi ke nau, koe fu taha piliona koe pe, mo wandang epe whawhanga whewe. Modernization of agriculture. Koe fisheries. Alu ki he aquaculture, koe farming. Kai lawa ke tau whai mea koe. Ai ko tariko koe whewe, koe mea ai, koe halanga ai nia. Kau tau lahinga tau nofu fuko tokanga pe ko mea nie ten tamte tau dope kai. Ka ko challenge ko toa pe ko tau overcome pe challenge tau sio ai ke opportunity. Anga meno ke tala no ke. Tau ho hawe to on ko sai na dominate na to ha. O ko ke tu ko ha intention pe he framework ni. Ke to ko ni man ko tau ki fonua ke fale. And we have a good market ki he a he mo. O mea pe exotic plants ke avena. Koe ko ngā eni ai ngā ue ai pule anga ke whakaivia ai kau whaa mo kau tau tai o ngā tai ki ono whakatau ke i ki nau tolu ki hatonga o toi whakalakalaka ange ke tatau mo tuunga o ta au e taimi i ngahi me a ngā ue whakatekinolosia. Kau hike mahino ke kakai o whunua ai wheitu to tonu ke whakahoko ki ai launga whikau aki mo hatai whie mālie ke ngā ue ai pule anga o whakaamai o ofisi o komsoni tau i tai whaitotonu pe Anti-Corruption Commission ke te ilolahiang e kakai o whanua ke whatongia o kunau whakahoko i he ofisi mo e lelei e mao he whanua i ngahi ngā ue komsoni tau i o tai whaitotonu. Popua aho mo i whaikiki. I ha polokalama ai komisoni tau i e tai whaitotonu pe koe Anti-Corruption Commission na e whamala alai ai tale ki tapule me le mangisi ki ngai tau mo ngā ue o tataki aki ai whakahoko whatongia ai komisoni koe ni. Koe ofisa ACC, koe sino ngāue tau ataina o whamalumalu i he lao ai komisiona ki hono whawhepaki i ai tai whaitotonu. Koe mau misiona ke whautotolo i ai ngahi hia tai whaitotonu o tukoa kii pe mahaloi ke tauta ofi mo whakangata aki ai anga tai whaitotonu ai kau ngāue whapule anga. O toe whakawhaitongia aki mau tolu ke mau whalei hakoi mo wakai i ai ngahi ngawe ai pule anga ke hoko ai mo ui whaitotonu ko hamea anga maheni. Ko uruaki ok mau whamu mua ai lelei whalukfua ai kakai i he ngawe kotoa pe ok mau whahoko. Pe hono ua ok mau ngawe ki he ngahi
Anga tai whaitotono kau ngā ue whapule anga. Nā ne toi whamatala ki whatongi au nau whakahoko, ai au whakataumua ke tau i ai tai whaitotonu i he whonua, pia mo whatuutu o ngāhi ngā ue ke toko ni ki hono ta ofi o ngā ue tai whaitotonu, o tau te whito e ni ki ngāhi ngā ue hala i he pule anga. O i kai ko ha konga mautolo ai polisi, pe i kai ko ha pot ngā ue pe koe ministry ki mautolo. Koe ofisi tau ataina mautolo, mo hono ngāhi mawhai mo ngafa o hange ko ne asi i he lao. O whanofa i komisiona o whafou i he whaunga wha ofisiale, pe o mawahe pe ia me ha tutu uni wha politikale. O kuha e mau taliui ki he whatongia, i he mau lipoti ki he ene a fio, i he whataha toko ni, i he mau lipoti whatau. Pehe e mangisi o ku pelepele ngesi ai ngā ue o nau whakahoko, ko hiko ngāhi tuku aki i o ku whakahoko whikau aki mo tai whaitotonu, pe o ku mau inga ke malu i e ngāhi whakamatala o ku mau e komisoni. O i kai tuki tu a whamatala whikau aki mo ngāhi whatotolo o ku mau whahoko. Kai oua lewa ku osipe ka kato i ngā ue ki ai. O ku whamawhai i whoki mo i kau ngā ue ki nau ilo o i kai totonu ki nau mama peki. Mama pe tuku hawha hinga whamatala ki tua whikau aki mo hawhaile o China-Tonga i he maru o i komisiona. E me lava pe ke whahoko atu e he tō taha whatotolo o ngāwe tonu ki ho o launga ha whamatala pe update ki a te koe. Pea e lava pe ke ne whetu taki atu o whikau aki mo ha whamatala o whia mau ke omi ke tokon ki ngāwe ki ho o launga. Pe ko e ne whetu taki atu ke lava mai ka ne o atu ai update ki ho launga. Koe ngāhi mea eni e malava pe ka pau koe tō taha to tonu koe na ke whahoko mai ai launga. E i kai ke ilo e ha taha uku launga i ia me he komisiona. Ka e a upe ki ha tuunga tene mama halo o launga i ia ki he komisiona. Ma tuunga i he ui o ha kau whamooni. Pe ha o pe o mai mo i tō taha uku launga ke wha eke ke o mai mo ene tawha aki. Ka i he whahoko ko ia e mau ngā ue o mau malu i pe ai whamatala e mau kau whamooni. Ko tui pe i he natula ko e ai ngā ue o tatau pe e mau tau mua. Aia ko hono whawhe paki i he tai whaitotonu. Ka koe kehe anga o mau tokanga whakalao ki atki nau tolu o nau tai whaitotonu ki he koloa mo i paanga i pule anga. I ha ngāhi hia o tautea i he lao. Koe ompat meni i he na lao o nau tokanga ki he ngāhi whaitutu uni hala whakapot ngāwe o kue sia kovi hataha pe ko ha ngāwe ai pule anga. O ku mahino i ngāhi whakataha makehe kau whaingongo mo i kabineti ki mua, nei o hake e ngāhi launga mo ngāhi tai whiamalia ki ngāhi ngā ue e pule anga o ta taupe he pule anga kōhidi mo i pule anga lolotonga. Koe kotoa ngāhi launga ko i ang whakamalumalu ia i he komisoni tau i e tai whaitotonu ke whaiha ngā ue whakalao ki ai ki ono siofi pe toi wakai i ai ngāhi makatuunga ai ngāhi tai whiamalia ko i ni. Uniongong whalatu whanua e koe spoti o kahili eni. Malo e tau kei whi ao mai, i he wakaikoi ki ngāhi iongongo me he mala e oi sipoti. O ku iei e whakatua mili e ai timi ai mate maatonga ki he tataki e Jason Taumalolo e kauwa inga i he whi auhi Pacific Championship, ai au amanaki ai ki nā whataunaki mo i timi ai toa Samoa i aho sāpate i Brisbane i Australia. Nei tongani whoke timi i he wike ko osi, pe i he whamatala Taumalolo ki ngāhi mitia Australia, koe e ahi mato aki whamawhana ki he timi kotoa i he nau lava o wakaitonu ki he whanua mo i ka kaiok nau whafofonga i pe a o whoki o mao me whainga maalie ki nau kauatu ki he polokarama hoa tau mawhaho a tā mo i nea whio king tupo wono i he pālasi whakatu i. Pehe e tau malolo koe a ahi aho nima mai e timi ki tongani, koe whainga maalie le le ia ma ai kauwa inga ai ana iai ni ihi ai koe fuafua taimea ni ke nau i tongani ai pe nau whenua kiwewhia mo nau ngāhi whāmili. Pea kia tau malolo mo ni ihi kehe i he timi kua wholoa tau e nau ahi mai ki tongani i he mate mātonga. Nei whakawhiawhia e nau wakai o ku ikai peha holo ia i he poupou o ku whakaha e he kakai tonga ki he timi mate mātonga.
O kutu ia ia tau malolo ko ngahi whakatutu ko ia ki whakahoko ia ahi mai ki tongani ko konga maho inga taha ia nau teu teu ki he whiauhi Pacific Championship. He oku mawai he kau vai ngā ai mawhana mo whakaloto lahi mai kehe i he nā wau tonu mai ki tongani o wakai ki he whanua mo kakai ai ok nau whakafofongai i he nau tui ko ia e whalani mate mātonga o kawat ki he ngahi vei pā ko ia i he malae o e akapululi ki. O ku kau whoki tau malolo i he kau helo o malae o e akapululi ki i kai ngata pe i he timi mate mātonga ka i he timi NRL ai Cowboys, ai a koe kalapu NRL ai au kung wa inga i a tau malolo. Ai a kutoe pe ai tau e ua i he lea pau wa inga tau hongo fulu a tau malolo mo Cowboys. Pea kone whakahafo ki ne whakaamu ki ne whakakakato ai pe e ne wa inga akapulu liki i he kalapu pe e taha koe ni. Nei whainga tafo ki e tau wa inga NRL o tau ni i he kawa tau malolo i he wa inga pe e hongo fulu i he tau ni. Ko hiko ne lavea. Ka ok mahino ko osi whakakeaki ka kato ia me he lawea ko ia, pe ok pehe e tau malolo o kone osi ma teu teu ki he whiauhi Pacific Championship, pe tene whakahau kone tūku inga tai he ne wa inga ma ai mate mātonga, o ne pehe o ki ai pe mai whakaamoa ia o ki he whiauhi ipua mamani i he akapulu liki i he tau whaou, ke ne toe whakafufunga i ai pe a tongani. Ka i he lolo tongani, o nau hangataha tu pepe no whatahe nau toka ngā ki he teo teo atu, a tau malolo mo i mate mātonga ki he whepaki mo timi a haa moa i he whaasinga o i wike. Ai nau laka atu ki malae mo i poupou e kakaitonga kotoa i kai ngata pei tongani mo Brisbane, ka i he tapa kotoa pea mamani o ki ai e kautonga o ki whiawhia tau malolo mo i mate mātonga, ki nau whuafafunga i ai tonga kotoa i he whiauhi koe ni. I he akapulu unioni ko lipoti e ngahi kau taha o ngongo i Piritania ai ia e whainga maalie. Ke whakafufungai e ongo tau te hina vunipola a tongani i hea o koia ki whiauhi po a mamani i he wawhi o wafitu i Australia. Ko whakaha e mako vunipola o whakaamu ke kau i he timi o kau whaiako o i kaletahi ki he ipo a mamani kai wa inga a piri vunipola ma ai timi i he whiauhi. Ai a koe te diwia ai whanua kwa inga ia o ngā te hina koe ni pe whanua kuna whakafufungai me Inglani ki Tonga ai o mahino neongo nane whakafufungai ai timia Inglani i he na tutupu hake i he whanua ka koe o Tonga ki naua pe o atai pe ki na lava whakafufungai a Tonga o ka pao tena whili ke na whakafufungai a Tonga. O kulipoti nei osi whakahoko e whetutaki i he waha a koe e timi e kau whaiako i Kaletahi, pia mo yongo tau te hina koe ni ki nau kau atu ki he timi i Kaletahi, ka ko whakaha e mako e i kaike lawa i o kau i he whiauhi i pua mamani i he tau wawhi o wafitu, ko hi o ku futuai e tau wawhi o wafitu, pe o kulahi e whaingata i a whakaisino ku kamata ke ne wesiai, tupu me he wainga a kapulu, ko ia kui kai kene tui e lava wa inga ma ai i Kaletahi i hea o ko ia ki he wawhi o wafitu. Ka nā ne whakaha o kune whakaamu ke lava peo tokoni i he tawhaaki ko ia o e whaiako. Ke paupou pe ai ki he timi ko hiko ne tau kei me ngahi ilo ko ia mi he tau lahi e ne wa inga i Piritania e lava pe ke tokoni ai ki he i Kaletahi. O kulo tonga hanga tuenia mako ki he whakakato ai pe e ne teimi wa inga akapulu i he kakato ai to wa inga lolo tonga pe a kone amanak lele iai ki he toi ngā ue o lele iange i he ene ma hoa whainga maalie ke whaiako i he timi i Kaletahi ai a kone os whakahoko pe ai talatala noa ki he kawengani whataha mo whaiako pule o i timi atongani te vitatu i fua. Lolo tonga i ni o kwhainga maani ai pe ke kao mobili i he timi i Kaletahi i he lao ai kau taha pule whamamanlahi o akapulu pe koe World Rugby ai a koe tau e tolu ko pau ke i kaiwa inga i ha taha i he ngahi timi whawaha pule anga pe ke kau i ha ngahi whiauhi whawaha pule anga pe whawafunga i ha whanua e taha i ha whiauhi whawaha pule anga i he tau e tolu ki mua pe alawa ko ia ke liliu ai whanua ko ia kune whawafunga i ai a ku mahino eni ko Oscar Kato eni ai tau e tolu o i kai ke te wā inga a piri vunipola ma ai timia Inglani pe ku whainga maari ele vai ke kamata ai ne teu teu atu ko ia ke kau i he timia i Kaletahi i hoa whiu a whitu ka pau e kakatoi pe ngahi ngā ue me ngahi a lelea ko ni ki he whakotūtu ki he kau mai ai o ngotau te hina vunipola ki he whakotūtu o e timi i Kaletahi ki he whiauhi i pua mamani i he wā whiu a whitu.
Popua ahoia moe whamumitaha mi he mlae o sipoti, ka te tau wakai le waheni ki he whamumitaha tuunga o ea, toko mai me senta whamatala ea tonga i whamotu moe potunga o Meidek. Malala mali ahu eiki moe lelei ai tonga kotoa, tai lelei ki mautor ke tau whakamatala ea ke whiawhini. Pea moe ngahi talana lalahi ko ia o e whiawhini, a ia ko e whotunga pe o e langi, e lahiangi ai taimi ko ia e au whiai, pe ko e ne uwhi a whawhunga ko ia o e laa, he tau whaiwhanonga tu ko ia toanga o e wikeni, e whukmoa ngahi uha tu umoto, e tau whia pe ai kotoa o e otutonga, e whaosinga ko ia o e wikeni. Ko tau whaiwhanonga mai ni e ahoni e tau wakai ko ia ki he imisi satellite, a ia ne lahi au whia pe whotunga o e langi i e otonga, pe pehe whoki tau wakai ki he au tāmaki uha utoka ki he whakatoke lau ko ia o e ngoniwa, whawhawha ke ngā unui whake o ngoniwa he pōni, ai a mahino pe e au whia atu ai whotunga o e langi ha taimlahi e tau whanonga te pōni, e mangai uha tu umoto ke o ngoniwa he pōni pe pehe whoki a pongi pongi, ka e tau wakai ko ia ki wawau ha apai Tongatapu pea mo ewa, e au whia pe whotunga o e langi he tau whanonga tu ko ia ki a pongi pongi, pe ia e mua ngahi uha tu umoto whawhituu, e whituu pe e ni ihi e ngai vai whanua ko e ni. Whatonganga ko ia ki ho tau ngahi potahi, whatonga ianga ko i tuka pe whatonganga hako hako, pe he ke whale i tokanga ki ngai wakaiki, ke potahi o yongo niwa, wawau ha apai Tongatapu pea mo ewa, i he whiawhini, heu malawa pe ke iahanga hai taime ke iau ai ke mai tahi ko e wanima e pōni, ka e alu pe ke holo atai pe e pongpongo ia pongpongi, pe au klahi apito whainga mahali ke mau kanseri pe tuku hifo, ai whatonga hako hako koe ni e pongpongi a pongpongi, i he taimi o no pongi pongi. Ka ke ko e toenga ko ia o e tau wakai atu ke Pasifiki e wikeni ke he wike kahau, ko e alo maali e ni mo wakai mai whakatonga hake o kne pule i mai hawili pa me hake mo e toke lau hake, e tau whanonga e whakasinga ko e wikeni, whetukutuku hifo pea mo e ngahi ko ngā ao uha ki o tau e lia whakasinga o e wikeni, to hia pea ai o ngoniwa o a o mai ki Tongatapu pa mo e wai uha uha ko e ni whakasinga o e wikeni, o a o ki he tūsi te ko ia o e wike kahau, pe te mo wakai mai pe e lahi pe ke pule i mai ai hawili, pe me he hahake, pe mo e toke lau hahake, tā te whito ni ki wawau ha apai Tongatapu pea mo ewa, i he tau whanonga tu koe ni ai whito uangai mea hawili, pea koe tawhoki ko ia, pe koe ai hawili o tau ngahi elia, e hahake toke lau hahake, pe ne whetukutuku mai i ne nofo mao me hahake, pe me toke lau hahake, e ngahi ko ngā au uha, pe koe ngahi ea maa whana pe me hahake mo e toke lau hahake, o ia ngahi uha tu umoto, ai ta whai whanonga tu ko ia, e whakasinga ko ia, o e wikeni, mai no pe au tāmaki ko ia o ngoniwa, e whanonga hi fo ia, ki he whawhawhua ki he pōni ki a pongi pongi, pe e hoka tai uha uha i he o ngoniwa, a pongi pongi a hoka atu ai pe. Pōnia o a o ki a hengi hengi, e tau wakai ko tau ngai vai whanua, e au whia pe whotunga o langi, he mga i uha tu umoto ta te whito in ki he o ngoniwa, ki he pōni, ki a hengi hengi maa whana lelei pe pōni, e tiglisi o te ase wanoa ki e wataha, e Tongatapu ni pa mo ewa, tiglisi o te ase watolu, wa wau pe mo i otu haapai, ka oku maa whana pite o ngoniwa, e tiglisi o te ase wawha i pōni, pe hange ko whata noa, hawili, e me mea ngai pe mea hake, ia pe hangai taimia e ke ia wai ki he maletahi e wanima e he pōni, ka e holo atu ai pe, ai hako hako koe ni e pongpong a pongi pongi, e kotoa pe hotau ngahi potutahi. Pa koe tau wakai koe ke whala i te, ke hoko atu pe au whia whotunga o langi, hea mga ngai uhatu moto ke o ngoniwa a pongi pongi, pe maa whana le lei pe whai maa whana i he digri se se wanima ki o walu a pongi pongi. Hangai hawiri pa me hake pa mo toke lau hake a pongi pongi, a te whito ki wawau hapai Tongatapu pea mo ewa, kai me meke hangai pe hawiri me hake i he o ngoniwa, hoko atu pe ai ia ngai uhatu moto i o ngoniwa kai o maa a wawau. Ka ea uhi fofoki ai o uha koe ni ki wawau pe mo otu hapai i he whiawhi a pongi pongi, kai maa a Tongatapu ni pea mo ewa, i he po whalaite ki he pongi pongi toko naki ai pe, ea o mai ngai uhatu moto koe ni. Ki koutou tai me tahi tau maari he pōni toi kuata ki hiwa, ma tokai a henghengi i he osi hongo fulu ko ia pea me he tolu, hofo hake a pongi pongi i he os tolu pea me he ono i he hopo ai laa, pea tōwho ke mahina he whiawhini e os tātaha, pea me he walu pea whiki ai, o tonga mate whuke mahina tai mini e tok tu ue whiawhi hake i he tu apule lulu ko ia o e
wike kaha u. Tawa kai koia ki he whausinga o i wike ni, i Nuku'alofa ni o a o ke pulelu o i wike kaha u, hange koe whātara noa, la he bito whenga maale ki angai ua tu mo toi whausinga koia o i wike ni, kai maa ai moni te pa mai tūsite o i wike kaha u, arfo ke havili ke me nofo pe me he hake pa mai tokla hake whausinga o i wike ni, ki he kamata anga koia o i wike kaha u, ka hai alpe ke au maali ange, tawa kai at koia ki pulelu. Ma whana leipe whai ma whana e Nuku'alofa ni whausinga wike ni e tikli seo tase wanima wano, pe he whoke wike kaha o e tikli seo tase wano ke wafitu, pe a koe lava kakato mo whakamatala e ke he whiawhini, a manaki pe o wau taki atu ke tapakatoa o e o Tonga. Kai mālo pito mo mea mai, ka mo mea. Koe whamatala e a pe ki hawani, pe mo kakato pe mo uni o ngongo, ki mo patau mawai, tau te wakai pe hen ke ngai ulu i o ngongo. Tāpuni i ahoni ai tō whalealea wanoa wawha wanoa wanima a ki ai tō wholofola me he taloni. Amanaki ke mea tahini kuini o whailongai ai ka kato a honolanga fo o ai fuafua sentahu whangaanga a haato u haapai i tōna ki o wikeni. Pe a tari kabineti ai wāwhinga o aki mo siaina ke whiwhatau aki mo langa whakalakalaka whakaekonomika. Pe me kakate pe mo uni o ngongo i lea whakatonga me le te oka o maafo ke televiso ni tonga ki hauani ma iai whakaamu na au tonu atu ki loto whale ai tonga hono kotoa. Whamalo te tau keiwhi ao mai, ka mumea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, His Majesty the King's address at the closing of Parliament encourages the nation to make wise choices in the upcoming general election. Her Majesty the Queen will be in Ha'apai this weekend to officially open Ha'ato'o's new community hall, and Cabinet endorses partnership with China on trade and economic development. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. As the parliamentary season came to an end this morning, His Majesty King Dubo VI encouraged the public in his royal address at the soft closing ceremony this morning to make wise choices when voting for the parliament members in next month's election. His Majesty King Dubo VI has emphasized the need for improvement preparation works of those who travel abroad under employment schemes to ensure that they are well prepared for the work programs they are joining. This was part of the royal address from the throne during the ceremonial closing of the Legislative Assembly for 2024-2025 session, which was delivered by Lord Tu'ihateho, accompanied by Lord Luani and Lord Vehala on behalf of His Majesty. The royal address also touched on other key issues, including His Majesty's hope to see national and government leaders be people who are prayerful and live with respect and integrity. His Majesty also emphasized the importance of making wise choices in the upcoming general election. Her Majesty Queen Nanaspa'o will officially open the newly constructed community hall in the village of Ha'ato'o in Ha'apai this coming Saturday. The event marks the completion of the hall's construction, a collaborative effort between the Zionist Foundation and the Government of Australia. A special program has been prepared by the people of Ha'ato'o to welcome Her Majesty and celebrate the completion of this important project. The new community hall is designed to serve the local people, providing a venue for village events, church gatherings, and national programs. Additionally, it is equipped to support school-related programs and activities. One of the main purposes of building the hall is to strengthen the village disaster preparedness. It will serve as a designated evacuation center during times of natural disasters. The facility has been fully furnished and includes a water tank and solar power system. In an earlier interview with the Ha'ato'o town officer Tupo Tamale says, they are looking forward to this day as they finally realize a dream they held for many years, but where earlier attempt at getting this project underway failed. But they did not give up hope and keep pushing for an evacuation center in their village. The project has been fully funded by the Government of Australia in partnership with the charity organisation Zionist Foundation.
To address the growing need to strengthen trade and economic development capacity to operate more efficiently and productively, Cabinet has approved a cooperative partnership with China focused on trade and economic developments. According to Deputy Prime Minister Dr. Daniela Fusmalohi, the aim of this partnership is for China to assist Tonga in sharing knowledge and expertise in key development sectors, particularly in agriculture and fisheries. The Deputy Prime Minister explained that China's advanced practices in farming and methods in aquaculture have led to highly successful results. These achievements, he said, are based on modern and effective equipment and technology that made operation more sustainable, reliable and faster. Dr. Fusmalohi further outlined that Tonga stands to gain significant benefits from this collaboration, especially in terms of improving local capacity and modernizing traditional industries. He added that this initiative is part of the government's broader strategy to empower farmers and fishers across the country, helping them to develop the skills and technological know-how needed for Tonga to progress and remain competitive in today's rapidly advancing world. And to help the public better understand the correct procedures for raising concerns or dissatisfaction with the government's operations, the Office of the Anti-Corruption Commission is looking to increase public awareness about its role, responsibilities, and the benefits of their operations for the nation. In a recent radio program by the Anti-Corruption Commission, the director, Mele Mangisi, explained the main purpose and operations of the Commission's work in addressing claims of corruption and trying to combat corruption in the country. Mangisi outlined that the Commission's duty is to fight corruption and to put in place systems that help prevent corrupt practices, particularly those occurring within government departments and agencies. She further explained that their work is sensitive in nature because it involves handling allegations related to corruption, and therefore it is important to protect the confidentiality of the information received by the Commission. It has been noted during recent meetings between media representatives and the Cabinet that there have been a number of public complaints and expressions of dissatisfaction about government's operations, both under previous administrations and the current one. All of these complaints are under the jurisdiction of the Anti-Corruption Commission, which has the legal authority to investigate and assess the validity of such claims and take further action where appropriate. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Agnes Wambua for the latest in sports. Welcome back in sports. Tonga star and co-captain Jason Taumalolo is expected to bring renewed energy and leadership to the Tonga squad ahead of their highly anticipated Pacific Championship clash against Samoa this Sunday in Brisbane. The team were recently in Tonga on an emotional and inspiring 5-day visit where they were warmly received by the people and honoured with a special royal luncheon with His Majesty King Tupou VI. The visit served as a cultural and spiritual reconnection for many players, especially those returning home for the first time or meeting extended family. For the team, the trip wasn't just a gesture, it was a powerful reminder of who they represent each time they take the field. Jason Taumalolo, a central figure in the squad and widely regarded as a national hero, was met with overwhelming support during the visit, with fans making it difficult for the team management to move from venue to venue due to his immense popularity. While the 2025 NRL season was a difficult one for the 32-year-old forward, having played just 10 games for the North Queensland Cowboys due to injury, Taumalolo now appears fully recovered following a recent knee clean-out. He's focused and ready to lead Tonga into what he hopes will be a successful Pacific Championship campaign. Despite an injury-hit year and a slow start to the season, Taumalolo ended the season strongly and has made it clear that he is determined to give his all in the red jersey. The veteran forward remains deeply committed to his national team, with eyes also on representing Tonga at next year's Rugby League World Cup.
Looking ahead, Taumalolo still has 2 seasons left on his 10-year contract with the Cowboys and has expressed a desire to finish his career as a one-club player, though he acknowledges the unpredictable nature of professional rugby league. But for now, the focus remains squarely on national duty. With pride, passion, and a powerful connection to home behind them, Moimoi are determined to rise to the occasion when they take on traditional rival Samoa at Suncorp Stadium. The Pacific Championship clash kicks off this Sunday with Tongans both at home and abroad expected to rally behind the Moimoi. In rugby union, England international and Saracens veteran Marco Vunipola has expressed his strong interest in joining the Tonga national team as a coach for the 2027 Rugby World Cup in Australia, with his younger brother Billy Vunipola as potentially switching allegiances to represent their ancestral homeland. Tongan rugby officials are understood to have reached out to both brothers, exploring options for their involvement in the Kaletahi setup. While Marco has ruled out playing at the tournament due to the physical toll of elite-level rugby, he is keen to contribute in a coaching role, bringing his wealth of experience to the Pacific Island nation. The 33-year-old prop, who boasts an impressive international career with England and multiple titles with Saracens, is preparing to retire at the end of the 2024-25 season. His focus is now turning to coaching, and discussions with Tonga head coach Tevita Tuifua have already begun. For Marco, the chance to help develop Tongan rugby from the sidelines carries deep personal significance. Known for his leadership both on and off the field, he sees this potential coaching role as a way of giving back to his heritage and supporting the next generation of Tongan players. Meanwhile, younger brother Billy Vunipola, also capped by England, remains eligible to represent Tonga under World Rugby's 3-year stand-down rule for international players. Officials are repeatedly eager to have the powerful back rower involved, with 2027 presenting a realistic timeline for his inclusion. The possible addition of the Vunipola brothers, one in coaching capacity and the other as a player, will bring significant experience, skill and leadership to Tonga's World Cup. As the national team continues its push for greater competitiveness on the global stage, the involvement of high-profile figures like the Vunipolas will mark a major step forward for Tongan rugby. With preparations for the 2027 Rugby World Cup already underway, Tonga's plans to strengthen both its coaching ranks and player roster are gaining momentum. In Women's Rugby League, Tongan vice-captain and Canterbury Bulldogs prop Kalosipani Hopoate is set to lead the national side into a crucial clash against Cook Islands Moana in the Women's Pacific Bowl Championships this Saturday in Port Moresby. The match, to be held at the Santos National Football Stadium, marks a significant moment for Tonga's women's team as they continue their campaign with pride and determination. A long-serving member of the Tonga Rugby League national women's squad, Hopoate returns to camp with strong leadership and deep cultural connection. For the 26-year-old forward, wearing the red jersey is more than just a sport. It's a way of honoring her heritage, reconnecting with culture, and representing her family on the international stage. This weekend's match holds added significance, with her brother also representing Tonga in the men's national team, making it proud for the entire Hopoate family. As Tonga prepares to face a tough Cook Islands Moana side, Hopoate and her teammates are embracing the challenge. Although she missed the recent fixture between Moana and the Papua New Guinea Orchids, the squad has been briefed on what to expect: a physical, high-intensity match that will demand their full focus. With growing strength in the women's game across the Pacific, Tonga's players are not only aiming for victory, but also inspiring future generations of female athletes across the region. Kickoff for the Women's Pacific Bowl Championship clash is set for this Saturday in Port Moresby. The Women's National Rugby League team will look to bring both heart and power to the field as they proudly carry the hopes of the nation. That was Agnes Wambua with Sports News. Now taking a look at the latest weather updates from the Fort Motor Weather Forecasting Centre. Good evening, Tonga. Welcome to your evening forecast from your Met Service. Headline for tonight: you will be noticing the state of the sky will be mostly cloudy across Tonga,
and also potential showers of rain over the weekend across Tonga. The satellite imagery, the latest, was taken just to tell us a little bit story about what happened here in the Kingdom of Tonga today. So clearly you can see that was mostly cloudy across Tonga with isolated showers at some places, but the expectation for the next 24 hours, the active trough sits to the far north of the Niuas, will move on to the Niuas by tonight, and of course spring cloudy with occasional showers tonight and also tomorrow of the Niuas. But for Vava'u Ha'apai Tongatapu and Ewa, the state of the sky will remain cloudy with potential isolated showers. Warning for coastal waters, strong wind warning, and also small graph advisory still in force for the Niuas, Vava'u Ha'apai Tongatapu and Ewa coastal waters. And this is because the potential of rising up to 25 knots at times tonight is still possible. So gradually decrease by tomorrow morning. So high chance to cancel this warning by tomorrow morning at 6 a.m. Across the Pacific region, so over the weekend, you will notice the wind direction will slightly shift to the northeast or from the northeast over Tonga, and also chances of showers of rain extend across Tonga over the weekend and also up to early next week. And you can see the high pressure sits to the far southeast was the one to dominate the weather in the coming days over the weekend and also early next week. Forecast for tonight until early tomorrow across our island division, occasional rain over the Niuas tonight, and also isolated showers still expect over the central and the southern parts of Tonga, and the minimum temperature forecast down to 20 to 24 degrees tonight across Tonga. Wind direction from the east is still rising up to 25 knots at times tonight and gradually decrease by tomorrow morning. So stepping forward to Friday, we're looking at more like east and northeasterly of the central and the southern part of Tonga with potential isolated showers. Look further north over the Niuas, cloudy most of the time with occasional showers, and more easterly wind over the Niuas, and the wind speed around 10 to 15 knots most of the time tomorrow. So maximum temperature forecast up to 25 to 28 degrees tomorrow across Tonga. So later tomorrow, as you can see, the occasional showers over the north will extend onto Vava'u later afternoon, and also in the evening over Ha'apai and earlier, or Friday night to early Saturday will extend down to Nuku'alofa and Ewa. Tide prediction: high tide tonight at 9:15, and the low tide will be earlier tomorrow at 10 minutes past 3. Sunrise tomorrow morning at 3 minutes past 6, and the moonset will be tonight 11 minutes past 8. So the 5 days outlook for Nuku'alofa over the weekend and also next week until Wednesday. Like I said, high chances of showers of rain over the weekend and also Monday and Tuesday next week. And we're looking at improvement of weather by Wednesday next week here in Nuku'alofa. And the maximum temperature forecast at 25 to 27 degrees in the next 5 days here in Nuku'alofa. That will be all for this evening. Thank you for listening. Thank you to the team at the Fort Motu Weather Forecasting Centre for that latest weather update. And that wraps up this hour's news package with radio and television Tonga News for tonight. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. His Majesty the King's address at the closing of Parliament encourages the nation to make wise choices in the upcoming general election. Her Majesty the Queen will be in Ha'apai this weekend to officially open Ha'ato'o's new community hall, and the Cabinet endorses partnership with China on trade and economic development. And that's tonight's news. Thank you for joining us. Have a good evening.